Dobar dan. Danas je sa nama Ana Petrović, specijalista farmakoterapije i nutricionistkinja. Danas sa njom pričamo o proteinima, uljenim hidratima i mastima, zašto su oni važni za varenje. Dobar dan, pre svega mi je drago što sam danas sa vama i što pričamo na ovakvu značajnu temu. Sada ste pomenuli makronutrijente, masti, odnosno lipide, ugljene hidrate, odnosno šećere i proteine, odnosno belančevine. I oni su zaista osnovni makronutrijenti i oni treba da se unose u velikim količinama u naš organizam u odnosu na mikronutrijente, odnosno vitamine i minerale, koji su takođe od izuzetnog značaja, ali je neophodno da se unose u manjim količinama. Možemo da krenemo od proteina. Proteini su jako značajni za sve fundamentalne procese u našem organizmu. Oni su bukvalno gradivni materijal svakog tkiva, svake ćelije. Imaju niz različitih procesa u našem telu, utiču na hormonske reakcije, utiču na enzime, utiču bukvalno na mentalno stanje svakog čoveka. I ako nema dovoljno proteina u ishrani, znači može doći do sarkopenije, može doći do gubljenja mišićne mase, a može doći do različitih nekih drugih hroničnih oboljenja. Ono što je izuzetno važno da razlikujemo proteine biljnog i proteine životinjskog porekla. Proteini životinjskog porekla sadrže sve esencijalne aminokiseline koje su neophodne za izgradnju mišića, dok namirnice biljnog porekla ne sadrže sve esencijalne aminokiseline i zato je jako bitno da postignemo određeni prag leucina, aminokiseline, koja bukvalno učestvuje u izgradnji i održavanju mišićne mase. Na primjer, najviše esencijalnih aminokiselina ima u mesu, u siru, jajima, znači u svim mlečnim proizvodima, jogurt, kefir, a opet ćemo voditi računa koja namirnica sadrži koje zasićene masti ili nezasićene masti. Tako da ne možemo sada gledati ni samo sastav tog proteina, već odmah ćemo preći na to da pogledamo kakav je sastav i masti. Masti su takođe jako značajne, imaju veliku gradivnu ulogu u našem telu, posebno kod ljudi koji su recimo često na dijetama, oni crpe energiju iz masti, a ono što je bitnije od toga je izvor za koje masti ćemo se opredeliti. Trebalo bi da se baziramo na ukupan unos masti, da jedan proizvod ima, na primjer, 3 grama masti na 100 grama proizvoda, ali ono što je moj savet, da se obrati pažnje na unos zasićenih masti, jer te zasićene masti utiču na razvoj kardiovaskularnih bolesti, na povišenje onog loše holesterola, LDL holesterola i ukupnog holesterola, a samim tim i na snižavanje dobrog HDL holesterola. Tako da je maksimalan dnevni unos zasićenih masti do 1,5 grama, odnosno 0,75 na 100 ml proizvoda. I ugljeni hidrati su grupa proizvoda kojih ima najviše i koji su najviše zastupljeni u ukupnom dnevnom energetskom unosu. I ugljeni hidrati se mogu podeliti na rastvorljive i nerastvorne. Oni koji su rastvorni, to je na primjer beta-glukan, jabuka, kruška, šargarepa, to su oni ugljeni hidrati koji se rastvaraju u vodi. Beta-glukan je na primjer jako značajan jer on održava normalnu peristaltiku creva, on utiče na sve hemijske reakcije, na snižavanje opet tih masnoća u telu. Mislim, vidite kako je sve povezano, ne možete odvojiti masti, proteine, ugljene hidrate. Da. A opet, kada gledamo ove koji su nerastvorni, nerastvorna dijetetska vlakna, znači tu imamo celulozu, imamo fruktan, gde spada inulin, koji nam je takođe jako značajan prebiotik, oligofruktoza, koji se nalazi recimo u nekim kvalitetnim mlečnim proizvodima, koji služi za bolju crevnu mikrobiotu i za rast tih dobrih korisnih bakterija. Vi ste nam sada pričali malo konkretnije o mastima, koliko je važan unos, odnosno količina, a koliko je generalno važan unos proteina, ugljenih hidrata i masti. Koliko treba da unosimo? Pa ako gledamo da podelimo masti, proteine i ugljene hidrate na ukupan dnevni unos, je li tako, od 100%, najviše treba da budu zastupljeni ugljeni hidrati. I to u nekom procentu 45 do 65%. Kod sportista taj unos može da bude i 70%. Što znači da, na primjer, prosečna osoba koja
ima dnevnu potrošnju energije 2000 kalorija, na primjer ima, ne znam, bazalni metabolizam 1500-1600. Znači, ako uzmemo da treba da unese u toku dana 2000 kalorija, mi možemo da kažemo 50% ako iz ugljenih hidrata, to je 1000 kalorija, 25% može da bude, na primjer, iz masti, 25% može da bude iz proteina. Ali ako bismo gledali koliko je to u gramima, mi onda uzmemo i kažemo 1 gram ugljenih hidrata oslobađa 4 kilokalorije. Što znači da vi bukvalno dobijete otprilike 200 do 300 grama ugljenih hidrata po obroku, s tim što ako gledamo po kilogramu telesne mase, to može biti 2 do 4 grama ugljenih hidrata po osobi, po danu, ali recimo sportista može posle utakmice i u danu kada se priprema za utakmicu da unese i 7 grama ugljenih hidrata po kilogramu telesne mase. Dakle, znači, ugljeni hidrati su nam najzastupljeniji. Zbog čega? Zato što su ugljeni hidrati osnovni izvor energije. Ali ćemo opet jako da obratimo pažnju koje ćemo ugljene hidrate uzeti. Znači, jer ugljene hidrate možemo sad podeliti i na proste šećere i na složene šećere. Uvek su nam složeni šećeri bitniji i u složene šećere spada glikogen, skrob, oligosaharidi i polisaharidi. Znači, mi kada pomenemo skrobne namirnice, verovatno svi pomisle na pirinač, na krompir, na integralni hleb. Ja uvek kažem integralni, mislim svakako skroba ima i u belom hlebu, ali ako gledamo gde ima više vlakana, uvek više vlakana ima u integralnim žitaricama nego u belom hlebu i u belim žitaricama. Takođe, kada pričamo o prostim šećerima, prosti šećeri se sastoje od 1 ili 2 molekula monosaharida, kao na primjer što je glukoza, kao što je saharoza, običan beli šećer, sastoji se od 1 molekula glukoze, 1 molekula fruktoze ili laktoza, mlečni šećer, znači i laktoza koja se nalazi u mlečnim proizvodima je opet šećer, jer ona se sastoji od glukoze i galaktoze. Tako da su šećeri svuda oko nas i onim namirnicama koje su životinjskog porekla mi možemo pronaći šećere. Kada pričamo o onim prostim šećerima, znači kada pričamo koji su to šećeri koji se jako brzo resorbuju u krvotok, na primjer to je beli šećer, smeđi šećer, ne postoji nikakva razlika između belog i smeđeg šećera, znači smeđi šećer nije ništa zdraviji, ima isto kalorije, možda je bogatiji sa nekim mineralima, ali to je baš zanemarljivo. Zatim obični konditorski proizvodi, kolači, torte, čokolade, s tim što u konditorskim proizvodima pored običnog šećera može opet biti puno nekih zasićenih masti i ono na što treba posebno obratiti pažnju je da nema transmasnih kiselina. Dobro, sad smo rekli za ugljene hidrate, znači oni su nam najviše zastupljeni. Rekli smo da proteini mogu da budu 25%, ali ono što može isto da bude, mogu da budu 10% do 25%, s tim što postoji rotacija masti, proteina i ugljenih hidrata, gde proteini u određenim danima mogu ići na 35%. Šta to znači? To znači da su proteini neophodni gradivni element za naše mišiće, za izgradnju svih naših tkiva, za sve fiziološke i metaboličke procese u organizmu, ali je opet bitan izvor. Ono na što bih skrenula pažnju prilikom izbora proteina je na način pripreme. Jer često od načina pripreme zavisi kako ćemo mi namirnicu zapravo pojesti. Jako je važno da namirnice ne budu pržene, pohovane, jer recimo na temperaturama preko 150 stepeni dolazi do stvaranja toksičnih jedinjenja, heterocikličnih amina, nitrozamina koji mogu potpuno uništiti te proteine i dovesti do toga da se stvaraju ti neki kancerogeni materijali. I kada pričamo o mastima, masti treba da unesemo otprilike nekih 20 do 35%, s tim što sa gorevanjem 1 grama masti oslobađa se 9 kilokalorija, za razliku od proteina i ugljenih hidrata gde se oslobađaju 4 kilokalorije. Tako da su masti najkaloričnije, najviše energetski bogate, ali ono na što ja uvek stavljam akcenat i na što želim da skrenem pažnju i mojim klijentima i ljudima koji žele da nauči nešto o ishrani i promene svoje navike je da uvek akcenat stavljamo na kvalitet
nutrijenata. Na kvalitet tih makronutrijenata, znači izvor odakle uzimamo masti, proteine, ugljene hidrate, a ne na energetsku vrednost koliko kalorija ima u određenom proizvodu. Znači, uvek je mnogo važnije i kada smo u tom energetskom deficitu, da taj energetski deficit ne bude veliki, već da vodimo računa o tome od tih 2000 kalorija koliko ćemo mi zapravo pojesti masti, proteine i ugljenih hidrata, a nikako da ulazimo u energetski deficit ispod bazalnog metabolizma. Pa da, sad ste nam negdje odgovorili na donekle sledeće pitanje, a to je da ako želimo da smršamo, da li moramo da izostavimo ugljene hidrate iz ishrane? Da li moramo da izostavimo ugljene hidrate iz ishrane? Ne smemo da izostavimo. Ne smemo. Znači, ugljeni hidrati, sada smo rekli da se ugljeni hidrati unose u najvećem procentu, znači nekih 45 do 60%, jer bez ugljenih hidrata nema života. Oni su osnovni izvor energije i naše osnovno gorivo je glukoza. Kada imamo višak glukoze u telu, znači postoji neutrošena glukoza. Višak glukoze se odlaže u depojima. Ti depoji su glikogen u jetri i mišićima. I taj glikogen je jako značajan za sportiste i za ljude koji su fizički aktivni, za rekreativce, zato što je izuzetno od velike važnosti da sledeći dan ti ljudi kada imaju trening, ako su prethodno veče pojeli dosta namirnica koje su bogate skrobnim ugljenim hidratima, da zadrže te rezerve glikogena u jetri i mišićima. Ali ako postoji i dalje neutrošena glukoza, onda se skladišti u mastima, odnosno trigliceridima koji se skladište dalje u masnim depojima i tako se povećava procenat masti u potkožnom masnom tkivu, a ono što je lošije od toga, stvaraju se visceralne masti, masti oko unutrašnjih organa, jetra, srca, bubrega, zbog čega najčešće i dolazi do nastanka dislipidemije i kardiovaskularnih bolesti. Jer vidite kako je povezano. Ugljeni hidrati u višku dovode do povećanja masti u telu, znači ne samo masti. E sad, kada pričamo o tome koliko su nam potrebni i koji ugljeni hidrati, ono što bi bio moj predlog to je da u doručku kao glavnom osnovnom obroku, koji je često i energetski najvredniji, obavezno budu i ugljeni hidrati i masti i proteini, s tim što to može da bude, na primjer, od ugljenih hidrata neka ovsena kaša sa, na primjer, koštunjavim plodovima koji su bogatiji proteinima i zdravim mastima. Kad kažem zdravim mastima, mislim na polinezasićene masne kiseline. Zatim to mogu da budu jaja. Najbitnije je da ta jaja ne budu pržena i da ne budu kombinovana sa nekim drugim proteinima, jer ako imamo kombinaciju dva proteina u istom obroku, vrlo lako može doći do sporijeg varenja. Kada je varenje usporeno, onda i mikrobiota ne funkcioniše. A creva su, uvek volim da kažem, naš drugi mozak i bukvalno od naše mikrobiote zavisi i dalje i kako ćemo izgledati i kako će nam biti i koža i kosa i nokti, zbog toga što bukvalno naša creva apsorbuju sve hranljive materije iz ovih makronutrijenata o kojima pričamo. A onda ćemo reći, dobro, a kako onda neki ljudi ne jedu ugljene hidrate, je li tako? Ja nemam ništa protiv toga, zaista postoje i različite vrste ishrane i ljudi preferiraju ono šta vole da jedu i zaista ne bih voljela ni da se mešam u to, svako ima pravo da proba i jede ono što njemu prije i odgovara, ali kako nauka kaže, ukoliko često jedemo meso, proteine i ukoliko isključimo ugljene hidrate iz ishrane, ta dijeta se uglavnom zove hiperproteinska dijeta. Ako smo na hiperproteinskoj dijeti, znači da otprilike 60% našeg dnevnog unosa potiče iz masti. Kada smo dugo vremena u toj hiperproteinskoj dijeti, odnosno kada koristimo, crpimo energiju iz masti, dolazi do stvaranja ketonskih tela. Kada nastanu ketonska tela u krvi i urinu, znači dolazi do poremećaja metabolizma. Jako često se stvara u startu mučnina, glad, anksioznost, onda dolazi do hipoglikemije, pada energije, čak može doći do otkazivanja bubrega. Tako da ja nisam neko ko
preferira određenu vrstu ishrane, smatram da je individualan pristup jako važan i da svaka osoba na osnovu svoje kompletne krvne slike, biohemije, procene stanja uhranjenosti, uzrasta, pola, da li koristi bilo kakvu terapiju, znači zdravstveno stanje, kontraindikacije, interakcije hrane i lekova, treba da odabere šta je to šta će baš odgovarati toj osobi, šta je to, koje namirnice bismo preporučili, na koji način pripremljene i kako iskombinovane. Takođe, kada pričamo o mastima, ne možemo ni masti da isključimo. Možda ste često i čuli, uglavnom mlađi ljudi, mlađe žene, kada krenu na dijetu, pritom dijeta ne znači izgladnjivanje, dijeta ne treba da bude nikakvo instant rešenje, dijeta na latinskom znači promena prehrambenih navika i neki ljudi, nažalost, krenu i kažu ja ne jedem ništa od danas. Izbacila sam slatkiše, izbacila sam masti, izbacila sam hleb, sve sam izbacila. A onda nam nedostaju makronutrijenti. Kada mi isključimo masti iz ishrane, svi liposolubilni vitamini, znači liposolubilni vitamini se rastvaraju u mastima. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, znači mi smo u deficitu sa tim vitaminima. Kada smo u deficitu sa vitaminima, ni hormoni, ni enzimi ne rade. I onda često kod žena dođe do izostanka ciklusa, što jako remeti kvalitet života, a samim tim može da izazove i neke druge poremećaje, a to su često poremećaji u ishrani. Tako da je jako važno na vreme savjetovati dete, gledati kako se hrani, pravilno kombinovati namirnice kako bismo imali zdravu osobu i osobu koja se ne boji hrane. I nikada ne krećemo od sutra, od prvog. To treba da bude stil života, to treba da zavolimo i svako od nas treba da osjeti šta je to šta njemu najviše prija od hrane i koji način ishrane će primenjivati. Pa evo sad, spomenuli ste sad na kraju te masti čuvene koje žene pre svega uvek biraju pa gledaju proizvode. Pa da li su zaista proizvodi sa malo masti zdraviji? Da, kada odemo da kupimo nešto pa gledamo ovo ima manje masti, je li to zaista zdravije? Ono na što treba da obratimo pažnju kada kupujemo neki proizvod, treba da okrenemo poleđini i da gledamo pre svega deklaraciju, a možemo da se vodimo i Nutri-Scorom, koji je od slova A koje je zelene boje do slova D koje je crvene boje. Znači, ono kada pogledamo samo prvu stranu proizvoda i kada mi vidimo da piše bez šećera, bez dodataka i tako dalje, ja savjetujem da se ipak okrene deklaracija, da se pogleda koji je sadržaj na 100 grama proizvoda makronutrijenata, masti, proteina, ugljenih hidrata i da li postoje neke fortifikovani dodaci, da li postoji možda obogaćeno vitaminom D, obogaćeno vitaminom C, vitaminom B i koje su to doze. Da li su to zapravo značajne doze koje će stvarno koristiti zdravlju ili je to samo marketinški trik. Kada pričamo o tim mastima, apsolutno nam ništa ne znači da se vodimo samo jednim makronutrijentom, jer često možemo da upadnemo u klopku na taj način kada vidite da piše zdrave masti, a ukupan unos tih zdravih masti u 100 grama proizvoda je, na primjer, 45 grama. To jesu zdrave masti, ali onda možemo da vidimo da je taj proizvod, na primjer, u deficitu sa ugljenim hidratima koji su osnovni izvor energije. Ili, na primjer, kada piše bogat proteinom ili, ne znam, imate neki proteinski bar, proteinsku pločicu i piše bogat proteinom, prosto nije moguće da u tom proizvodu nema ugljenih hidrata. Tako da je jako važno obratiti pažnju na to. I kao što rekoh, znači, mnogo je bitnije da pogledamo koliko ima prostih šećera u proizvodu, jer, na primjer, ako mi unesemo u toku dana 45 do 65% ugljenih hidrata, znači, jako je važno da dnevni unos prostih šećera ne bude preko 10%. Znači, od tih ukupnih ugljenih hidrata koje unosimo, da to ne bude više od 10%. To bi otprilike bilo nekih 20 do 30 grama šećera prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, dok u Americi je bukvalno dupliran taj dozvoljeni unos na 50 grama. Spomenuli smo, odnosno vi ste sada spomenuli i proteinske proizvode. Ima mnogo proteina, značajno. Da li su ti proizvodi proteinski zdravi? Bez proteina, kao što rekoh, nema života.
Znači, proteini su gradivni elementi, ali ne valja da ih bude ni malo, ni previše. Šta to znači? Znači, ako mi od ukupnog dnevnog unosa unesemo 5% proteina, ništa neće da bude jedan dan. Ali ako u kontinuitetu unosimo manji procenat proteina, jako smo u velikom riziku da dođe do hormonskog disbalansa, da dođe do sarkopenije, odnosno gubljenja mišićne mase. Samim tim će da dođe i do smanjenja gustine kosti, odnosno osteopenije i osteoporoze, što vuče sa sobom brojna neka druga hronična oboljenja. A opet, ako uzimamo proteine u prekomernom unosu, onda može da dođe do oslabljenja bubrežne funkcije. Znači, dolazi do toga da prosto i sportisti koji prekomerno unose proteine i kao u obliku proteinskih šejkova i tako dalje, mogu da dovedu sebe u stanje da im glomerulna filtracija bude jako niska i da dođe do oslabljene bubrežne funkcije. Posebno, često se to viđa kod ljudi koji nisu fizički aktivni, koji čitav život unose puno namirnica životinjskog porekla, a i te namirnice životinjskog porekla, kao što rekao, su nam značajne jer sadrže esencijalne aminokiseline. Ali zavisi od toga na koji način su pripremljene te namirnice. Ako imamo previše suhomesnatih proizvoda koji sadrže i nitrite i nitrate i previše soli, znači ako je unos soli 2 do 5 grama prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji nešto što je preporuka, ako mi unosimo preko toga, a poznati smo nažalost u našoj tradicionalnoj kuhinji i pripremi da se unosi so u velikim količinama, znači automatski sve to utiče na naš metabolizam, na sve fiziološke procese u organizmu i onda dolazi do stvaranja rizika od povišene mokraćne kiseline, a kada je povišena mokraćna kiselina dolazi do stvaranja gihta, a ako duži vremenski period imamo giht, onda može doći do stvaranja kroničnog artritisa. Što to znači? To znači da namirnice koje su bogate purinima, to su uglavnom namirnice životinjskog porekla. Ali i te namirnice životinjskog porekla, ako uzmemo da pogledamo jaja, sir, jogurt, kiselo mleko, mlečne proizvode, namirnice životinjskog porekla, opet možemo da ih odredimo u različite grupe. Ono na šta ja stavljam akcenat, to je da se unose manje masni proizvodi, ali opet da se jako obrati pažnja koji proizvodi u sebi imaju dobre bakterije. Naprimjer, vi možete da nađete na tržištu jogurt koji ima visok procenat maske, visok procenat šećera, ili možete da nađete jogurt gde ćete vidjeti da ima, ne znam, niži procenat šećera, niži procenat proteina, ali će imati viši procenat masti. Nekako treba da pronađemo proizvod koji ima bifidobakterije, laktobakterije i recimo kao balans jogurt koji sadrži prebiotik oligofruktozu. Jako je malo proizvoda na tržištu koji sadrže dobre bakterije, koji zaista imaju zdravstvenu izjavu o tome da su dobri i da utiču pozitivno na naš imunitet i na naše zdravlje. Što se tiče ovih proizvoda koji se prže, pohuju ili na primjer kombinacija meso, sir, jaje, jogurt, šunka, kačkava i pavlaka puter, to je takođe jako često zastupljeno u našoj ishrani i to je skroz u redu kada imamo neki slobodan dan, kada želimo sebe da častimo, da se to pojede ponekad. Ali, na primjer, kod ljudi koji imaju povišenu mokraćnu kiselinu, to nikako ne bi trebalo da bude preporuka zbog toga što giht kasnije dovodi do nekih drugih metaboličkih poremećaja. Takođe, sve češće se dešava da ljudi u nekim poznim godinama koji su u nekom trenutku videli da im je glomerulna filtracija oslabljena i da je niža, da prosto nisu toliko pridavali značaja u tom momentu, a onda kad je prošlo vreme, kada glomerulna filtracija opadne, kada opadne ispod 30, znači tada je već vreme za dijalizu. I onda ljudi žele da vrate vreme, žele da promene navike u tom trenutku, ali tada ne može ništa da se popravi, nažalost. Prelazak isključivo na biljnu hranu, često ćete čuti da je danas i trend. I kada kažemo da se ljudi deklarišu nekada da su vegani ili vegetarijanci, to je sjajno ako žele zaista da promene naviku, ali da biste bili vegan, mnogo je važno da dobro kombinujete te namirnice biljnog porekla. Ukoliko nemate uslove da kombinujete namirnice biljnog porekla, na primjer,
Vi ako uzmete pirinač, u pirinču imate aminokiselinu, znači koja se zove metionin i ona zaista je značajna u pirinču, dok na primjer u pasulju nema dovoljno metionina. I zato je na primjer jako važno da pomešamo ove dve namirnice da bi one bile komplementarne, jer u tom obliku su zdrave za primjenu. Ali ako neko uzme samo obari brokoli, on ne sadrži sve esencijalne aminokiseline. Ili ako neko uzme da jede samo voće, to isto nemamo ništa. Zato je važno praviti, na primjer, kuvana jela sa pečurkama gde ćemo staviti luk i šargarepu i pirinač, tako da možemo da kombinujemo različite namirnice biljnog porekla ili, na primjer, kad napravimo ćufte od oraha ili one imaju isti sastav, vi ćete, orah je jako bogat dobrim polinezasićenim mastima, takođe jako bogat proteinima, a sadrži, na primjer, napravite u sosu od paradajza koji sadrži ugljene hidrate, znači imate komplementarne aminokiseline. Takođe je jako važno kod vegana da ne jedu samo šećer, da ne jedu samo ugljene hidrate. Vi ćete često videti da vegani imaju prekomernu telesnu masu. I onda vi vidite vegana koji ne jede namirnice životinjskog porekla, koji ne jede masti, a ima indeks uhranjenosti preko 30 i u prvom je stupnju gojaznosti, drugom ili trećem. I možda će neko da se zapita kako je to moguće. Pa to je zbog toga što se unosi puno testa, puno namirnica koje su bogate transmastnim kiselinama, zasićenim mastima, što znači da je mnogo bitno gledati izvor namirnica, odnosno izbor, odakle biramo namirnicu, način pripreme. Uvek je važno pribegavati kuvanju, dinstanju hrane, znači nikako prženju, i kombinacija. Znači to su 3 stvari na koje ne možemo samo gledati koji su makronutrijenti, već i na koji način ih pripremamo i kako ih kasnije kombinujemo. Tako da je jako loše pribegavati određenom načinu ishrane ako nemamo pokriće za to, ako nemamo zvaje za to. Vratit ćemo se na naša creva. Dakle, koju ulogu u održavanju crevne flore imaju proteini, ugljeni hidrati, masti? Proteini se vare pre svega u želucu pod dejstvom klorovodonične kiseline i pepsina, a onda varenje nastavljaju u tankom crevu i bukvalno bez proteina nema izgradnje enzima, hormona i oni su nam stvarno jako neophodni i oni se u tankom crevu razlažu na aminokiseline. Znači nama su u stvari te aminokiseline značajne i one putem krvotoka odlaze u tkiva, ćelije i tako dalje. Što se tiče ugljenih hidrata, razlaganje ugljenih hidrata započinje pod dejstvom alfa-amilaze u ustima, a onda se dalje nastavlja u želucu, u tankom crevu i debelom crevu. Vlakno koje nije svarljivo je celuloza i celuloza se ne vari pod dejstvom enzima, ne postoji enzim koji vari celulozu, tako da je celuloza jako značajno vlakno zato što, na primjer, kada želimo da pojedemo neku čokoladu ili kada želimo da pojedemo nešto što je bogato običnim prostim šećerom, uvek možemo da pojedemo, na primjer, uz neku namirnicu, neko voće koje je bogato opnom, koje ima celulozu, jer se celuloza ne vari, vezuje za sebe sve te masnoće i šećere i na taj način ubrzava peristaltiku creva. Masti se razlažu na glicerol i masne kiseline. Što se tiče masti, ako ih imamo previše i ako je prekomeran unos masti u telu, dolazi do stvaranja masti u potkožnom masnom tkivu i kod žena često dolazi do nadutosti ako unose namirnice koje su bogate transmastima. Najviše transmaski ima u palačinkama, u krofnama, u pomfritu i ono na što bih ja stavila akcenat da kada dođe do toga da se osjeća nadutost i da je povećan unos masti u telu, da se pojača unos diuretskih čajeva, naravno isključivo kod zdravih ljudi, nikako kod ljudi koji koriste bilo kakvu terapiju antihipertenziva sa diureticima, jer diuretski čajevi pomažu izbacivanje te zadržane vode u telu i potpomažu smanjenje nadutosti. Ukoliko se desi da neko želi bukvalno za jedan dan da promeni navike, to nikako nije moguće, a ono što bi bilo najkorisnije je da svaka osoba pre
nego što poželi da promeni bilo šta od navika, da obavezno uradi kompletnu krvnu sliku sa biohemijom, da uradi procenu stanja uhranjenosti. Samo kilaža, kada stanete na vagu i pogledate koja je vaša kilaža, to apsolutno ništa ne govori. Takođe, kada ste vi na nekoj dijeti svojoj, ne znam, ne jedete ugljene hidrate, izbacite sve, vi kada stanete na tu vagu recimo za 10 dana, vi ćete možda videti na toj vagi da je 10 kg manje, ali nećete videti koji procenat masti ste skinuli ili ste možda čak povećali masti iako ste skinuli kilažu. Jako je bitna ta preraspodela masti i mišića. I to je ono što ljudi ne razumeju i što često gledaju samo svoj odraz u ogledalu, a uopšte se ne zapitaju na koji način, a verujte mi da je jednostavniji način da izaberemo kvalitetne makronutrijente i mikronutrijente da dođemo do cilja. Hvala vam mnogo. Nema na čemu uvek.